ताबीबसिंगो तराम नक्सरे हानमदा मरुबा पाव इंडिया म्यांमार ngमखैदा मणिपुर की लम ngak senanaba security force letabagumle howland fight khulda sambal khajilakpa hangsam khulda umang kokthokna lo usilakpada assam rifles na jumina yengduna leire paw sandonong pizare Moreda India amasung Myanmar anigi tainaba ngmkhaida matam sangna lerakliba chayetnaba si hojishu lekhai tadri athu matamda lekhai tagani haibagi thajaba leitri ngmkhai asida Manipur gi lam ngakpi senminaba India gi security force leitabaga chap manana hundoktuna thamni hiramsida report ama Moreda ki khanong sublom da kilometer mari rom chalaga leiba Manipur gi Howland fight khun manungda Myanmar gi lanmi singna makhoi gi lamni haina una samban khajinduna thamlakhiba sei amarom faraklabasu India gi maike dege Myanmar gi authority ga wari sanaduna arepa makhangdoknaba taksinbagi wafum leitre Howland fight khun gi ningthau lukholun hawkibna ngarang maki mayum da pangthokhiba pawni sing unabada magna Myanmar gi lanmi sing asi mamang da khul manakta amukta lakhidre hawkiba chei gi June thada Moreda khariba border fencing gi wathok lakpadage Myanmar gi lan missing na khun asi makhoi gi lamni haiduna claim tawduna ugi sambal khajilakpani haike adu ani jumani se akhoi ge kano adc na soina olon daba chinda mungsi jana hayo tare to mase ani se hangal pro Amaromda hauzik khun asigi mataida border pillar number kunga humdoi anauba manba leipung amagi matunda yungliba si hanadi Myanmar romda kilometer amarom sangsilaga yunglambani haina Howland fight khun gining thona makata ki pawmi kangbu amana kuki student organization ge general secretary yauna Howland fight bongyang amasung hangsam khun ge umangda chatkiba khongsat adubu sinkiba information center for hills areas Manipur itamgi president N Rajendrona pillar number kunga humdo yungliba mafam asi asengba masagi mafam nate anauba mafam oigani haiki haiba pillar si sahi amani gi manungda sengkiba pillar ni habsima mayek senge adu masi kogi state government na adu central government na masi khangbi ge harga di masi gi leibak se khar lawrga soil test to bidar masi gi leibak se sahi kya sure se yam laina khamungangani Amaromda Howland fight khundagi Mizoram takiba lambida kilometer ahumrom chalaga leiba hangsam khungi umang manungda meter changarom changsilaga laupari anirom gi chang oigadaba pak chawroba mafam amada Myanmar gi muisina lon na masing yamraba mapung faraba khangra amadi tikna chingba u pambi kya yathatuna umang kokthoklaga pamlo udamba haktengna thengnaraki mafam aduda lauda natana makha kya gi mahi marung tharamki Mafam madu da lau uramba miusing mi lakpagi makhol tabadagi kiduna chenaki mafam madu hana Manipur gi lamne lau uba yaroi u yan thatpa yaroi haiduna hangsam khulgi khunja singna Myanmar gi miusing da warning pikibalai haina khunja amana phongdorakli mafam madu dagi khara chalaga Assam Rifles ki post amasu lai adubu makoina asiguma phibam asida karimata haidara tumina leisinba mali haina phongdorakki April May April May why the moina sikka the June coalition to amba asli ama hat tam sa isu makhoi ne ba ye sila hat macha macha sa moi ne se India gi ngamkhai oidiba Manipur amasung Myanmar gi boundary da maikai kiada Manipur gi lammang bagi phibam mayek sengna leiba asida icham gi president Rajendrona Manipur gi ngamkhai ngakpi senbina ba security force amata leitre boundary ngakna ba thamliba Assam Rifles su makoi gi mathau natte matagum yengduna leiri Manipur gi singi district sing da sarkar gi laigak yauba ngamdre sumnatamgi tapaki district mari khakta da makoi gi sasan tawbagum tawri Manipur gi boundary ngakna state security forcing deploy tawba mathau tare tampakta VIP amasung VIP sabasing ngak senabagi damak thamliba state force ra haina isamgi president Rajendrona hangki ngasi akhoi sidai thengna je Howland fight lemdraba gohujang lemdraga di akhoi gi fencing tawkhibda akhoi gi lamni akhoi gi lammang epse kana khamungangani ngasi gi paliba state government na district mari khakta imphal khakta government amal leiri haibagi flag tawrga building thariba khadu sakho thorang yeng chalaga purgi sasal tawri habdi akhoi madudi yamna ikai jai kadang manung changjang garga akhoi gi state government leite budang ma tawning buda taw sina sakini Migina sidai the army thamjalaga akhoi gi si asame pun topiro akhoi gi Howland fight prajajing se akhoi Manipur prajani na makhoi de asuk awaba man thengna ga hai ta akhoi IRB ni khangdi MR ni khangdi kemam da thambi bi ana makhoi su ada kasu na ta engineer masa masu khra makhoi na bom langsemra nomai adom dadi mayam nga ga thami aduga taseng na Manipur gi boundary Manipur gi lamun sijeba prajajing kun lang se ga thambi bese mase akhoi isamna kandem tawi Mori ki saktam manghandana cosmopolitan atmosphere ma oina adumak lengdana lehnaba desamna phongdoliba phamadu cookie student organization na thagapam thoi haina desamna phongdorli
केसोना मणिपुर की पुआरीबु पॉलिटिकल एजेंडा गा लोइनना लान वाहन थोक पिरोइदबनी हाइरी आइन यादव मोंगदा मणिपुर दा माइग्रेंट क्या होकिबा सही खरदा संगसिललिबा सिदा देसामना हक्चिन लवी इशू असि केसोना यानिंगदे हाइबसी अंगकपा अमनी इंग्लिसिंग अमगा समापन याखै माथोइगी मतुंगदा मणिपुर दा आइन काइना संगसिलखिबा इमिग्रेंट सिंगी मायोक्ता देसामना लेबि हाइना देसामगी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा की सेक्रेटरी प्रेमचांद तोंग्रमना थाद्रोक पसेरोल अमना खंगलगले जिपावगी मरथना अटेमरेम तंग लौजरी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की महरोई लुका यूनिवर्सिटी सिगी ऑथोरिटी गा यानकी पफम सिंह थबक ओंथोकते हाइना महरोई सिंहना चिंगमैरोंगदा लैबा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर की का अमसुंग एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्यूटर यावना पलम क्या अमाता थोनख्रे यूनिवर्सिटी सिगी डीन ऑफ सोशल साइंस त्रिपाठी अमसुंग वाइस चांसलर टीबी काटिमान की मितम मैथाख्रे खोंजंगस का मरी लेनेना यूनिवर्सिटी सिगी महरोई सिंगी मिहुत मांगलियन गांगतेना चलिबा जुन थागी तांग अहुमदा यूनिवर्सिटी सिगी मिहुत सिंगा महरोई सिंगा यानखिबा अमसुंग यानखि वफम सिंगी मतंगदा तांग तामाथोइदा अमुहना वरी सानखि थासिगी तांग कुन फावगी मनुंगदा थबक ओंथोकपा हाइना वफम क्यादा यानख्रबसु हौजुक फावबा थौसादना लेथोकले महरोई सिंगना तालिबा दाबी सिंगी मनुंगदा डिपार्टमेंटल फेलोशिप पीबा अमसुंग मरी सुबा सेमिस्टर की मार्कशीट पिथोक्तना लेरिबा सि पिथोकपा हाइबनि सिंग वफमदा यानखिबनि यानखिबा वफम सिंग थबकता ओंथोक्तबना मरम ओइबना महरोई क्या मखा महि तमथना भोनबदा कुदोंग जादबा मायोगनरे मांगना मखा तादुना थासिगी तांग कुनमरी नत्रगा कुनमंगादा पांथोकदोरिबा पीजी एंट्रांस टेस्ट ता करिगुंबा कुदोंग जादबा थोरकबदी मदुकी दाइटा यूनिवर्सिटी सिगी बीसीना पुगदबनी यानखि वफम सिंग थबकता ओंथोकिबा फावबा यूनिवर्सिटी असि सोलो चिंदुना थमगनी हाइखि We asked departmental fellowship has to be released, but they failed to release it on time. They failed to give amicable solutions. In these connections, all the tribal apex bodies are requested to cooperate with us in these agitations. And also applicants of all the students of the into RCM. इकौदगी सपरमेना फावगी किलोमीटर 15 सांगवा लंबी असि ब्रेक टॉपिंग तौनबगी थबक पाखटबदा यूजी कांगबु खरना नेहाक लेटना अयत अपन पिरकलिबा असि थिंगदुना लंबी असि निंथिना सेमना होनबदा केआरएना अंगम मतेंग पांगनी हाइना लुब असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी टी सेमतेना पांगविसिंग उनबदा फोंदोखरे मियामना हायरकपगी मतुंगिना थबक असि पाखटपनी हौकिबा जुनगी तांग 13 की निमिदांगदा लंबी असि सेमलिबा लेबर अमदी कंट्रैक्टर सिंह फाननबा संगसले हाइबा पाउ ताबदगी मखोइगी कादा सिंह थादोक्तुना ऑपरेशन चथैखि खुनदुगी मताइदा मियोय अमना मोबाइल फोन दा वारी सानबा उबदगी मखोइगी कादर सिंहना लेबनबा खंगनबदा मफम खंगदना लोटकिबदगी कादर सिंहना थिबो हुंबगी थबक चथबदा नोमै कापदा नुपी अमा सोखि नुपी अदु हॉस्पिटल दा पुखुतुना लाइकनदुना मदुदा चंगबा सनफम सिंह लुप असना पुथोकली सोगलबा नुपी अदुगी इमुंग मनुंगा लुप असिगी अहल सिंगा कुकी कस्टमरी की मतुंग इना यासनबा पुरखरे केनेफना केआरए बु हुंदुना ngangbasi achummanate soikiba adugi damaktadi nungaitaba poi KRA na thabok pekhabada athingba pirakpasi chapchana thengnagani haiki hoji amaka suhana atema brematang logzari amaka taram noksari wangjing tentha kendragi appeal thagi chengi kota chingthokpa yadi habagi matangda kendra sigi nominee amadi FCS ki agency na sangai progda leiba FCI gi godown thingjilure यानबक पुरकपदगी टुंगदा चेंग सिंथोखरे केंद्र सिगी फंफम थोकपा चेंग सिंग डिपोजिट तौदुना परमिट पिरबा मतुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रिक्ट सप्लाई गा यानदबा लेबदगी नहान मखै चिंथोक्तना लेबनी हाइना केंद्र सिगी नोमिनी अमना फोंदोरकले होजे अखोय पामजरी जे अखोयदा मतम साना प्रजा सिगदा योनगदब चेंग सिंग अदो अखोय एजेंसी के खुतांग दा मतम सा योनबीबा अखोयना पामजरी पोसे अदो नारोंगी परसेंटेज हाइबसु प्रजा गिलाइबो प्रजा जिंगी होनगदबा अदु बौ पोरोइबनिना अखोय मदुसु अखोय कंपीगनु हाइबो पोतुने अदो हजरबदा मरबा पाव अमहना इंडिया म्यांमार ngangkhaida मणिपुर की लमंगक सेननबा सिक्योरिटी फोर्स लेटबगुमले हाउलेन 5 खुलदा संबल खाजिलकपा हांगसम खुलदा उमंग पोखथोक्तुना लो उसिलकपदा असम राइफल्सना तुमिना येंगदुना लेरे होजिगिदि ISTV पाव मियंग दाबिर सिंगु अमखना